Uy, lagi baru aning sidok kuno ko baba jo sada jo upama jo tuak kajol ma na mokus na husul taring utu sada punguan-punguan ni halak kita. Memang tarbarita niya bayo na le tarbarita bi mana hola nalan yak kana suturero pangalaho na rak menurut tu makana gebe tarbarita ibana. Ajo Udah jutur rekamat to. Ano pe? orang hurekam de pono na stand bedo be. Ayo. Ba maju. Agoy. Ba. Hindi son hundul. Si maju dia bedo. Itu laki sumak ko yan. Oh, wala belum ngereka pula. Oh lah. Ba maju tong. Contoh na jo. Ngereka po. Tong na ba? Action. Oras. Adong do hatali natutuwa na maddok. Nung nga siyat mamiding, naing mamolak. Nung nga siya jari-jari, naing siya butohon na. Sa tabi dia kerajay, dituduh sombon tu akkajul mana mokus. Mokus di partod dion, jala mokus di pardagingon. Mokus di hajul maam. Guarna do day na ate, tarsongon day, asal matar barita guarna. Alay mulo pola do ikom mambuan rimas ni natorok. Asa tarbarita guarna, mulo diumni si habatahon di dokmon si bunduk ranggas. Dapok na pinarsita, hinorhon ni rimas niya kanatorok. Horas siya na warga si otang. Salam anak pakat. Mula di ba. Pasti ni dok komi ba.